Tara guys! So, thank you! Tatlo, apat, kumagat. Wiki goal! Ay, wiki goal ba? Puno guys, no? So what's up guys? Luto na guys! 12 na guys. So, let's go! Hintayin natin mainit na yung inibulya guys. Yan. Mukhang sarap na. What's up guys? For today's videos guys, pangalawa na tong manguha mi kuransoy guys. So di nami mo adto og gubat guys. Dili nami sa kanang tabi ng bahay ko guys. So doon guys. Doon tayo manguha guys, doon. Doon. Tingnan natin guys. So, ito guys, dami dito guys. Ako guys. Okay. Ito guys, oh. Guys. Ito guys. Ito guys. Ito. Dalawa. Guys. Ito pa guys. Tatlo. Ito guys. Ito guys, kana. Daga na oh. Ito pa guys. Nakatago sa ilalim. So ayan guys. Wala na sa ibaba guys. So kailangan natin umakyat guys. Nandyan sa taas guys. So umakyat tayo. Ayan. Dami nito. Saan pa? So kani guys. Oh, nanay bunga kung rangka guys oh. So kanang mamalitay carbon, abangan nyo yan. Baba na tayo guys. So ito pa yung isa guys. Dito guys. Naglagi siya guys. Pero wala guys. Oh no! Ano lang to eh? Sayang kayo dako kayo. Nakita mo na guys. Tara na guys no. Tara na guys. Oh. Tara guys. So thank you. Thank you very much. So what's up guys? Itong nakuha yun namin sa malapit sa bahay ko guys. Ito guys. Uy, naitabag so yun. So bilangin natin guys. Sige. Usa do. Dalawa. Tatlo. Apat. Kumagat. Ente. Tatlo. 20. Oh, grabe ako. 25. 30 siyam. Kumagat guys. So what's up guys? Abangan nyo sa pagluto namin dito guys. So masarap to guys. Ano to guys? Adobaw namin guys. Advan. Oh. Isa to wala pa ka-follow sa akong Facebook page guys. Follow na guys. At subscribe my YouTube channel, Boss Ayan Vlog. So kung nagustuhan nyo yung mga video ko guys, please share and like. So what's up? Thank you. So what's up guys? So sa dili pa na tulutuon guys, kinahanglan na siya magpakulo sa tubig guys. So kana gakulo-kulo na tubig guys, tama. Sabi guys. Gakulo-kulo na. So kani siya guys, ato na ilunod guys. Ari boy, wikigol, sabo kiguloy. Wikigol. Ay, wikigol ba? Ilunod eh. Ayaw. So guys, ito guys. Agay, boy. Lunod. Lunod anak ano. Di mo tap nag-upahay. Bukigol. Grabe na puno guys oh. Grabe daghan na do. Puno man guys. Puno guys no. So what's up guys? Ito guys. Ito na yung process sa kuransoy guys. Pagkatapos pakuluan guys, buhaon sa bailanan guys. So mo ni ang nanguha guys, si Boy Kulot o si Boy Kigwa guys. Kay si Boy Kumagat guys, kapoy siya kahapon guys kay nakas sa lubigod. Boy Kumagat. Ito guys. Pakuluan namin ulit.
ito guys, wala nang laman to guys. Pakuluan naman ulit guys niya. Tapos timplahan namin ng ano, magic sarap. Ayaw oy. Duod kayo oy. Sata. Di mo nang pait ng tinayan. Pait. Ikay ikaw na. So managhiwa guys. So tapos ito guys. Ato ning limpyuhan og suka guys. Hindi, gumuti pa ng asin, oy. Ako mo tanig asin guys. Yata ni mo na may kuha dahil. Sa kilong asin, ikumot guys. Okay. Yan. Di na lang tayo mag-itsa-itsa itong sungangan o ganang kahoy. Magluto-luto guys eh. Luya naman guys. Fransoy guys. Tambal na siya sa ubo guys. Fransoy guys, tambal sa ubo. Be! Ari guys! Muna guys. Guys, aga na lang suka guys. Muna ka na. Ayaw guys. Don't mention name guys. Ito guys. Ito. Ini. Guys. Kahugin natin guys. Apa man? Ang sarap. Yun to. So ito na guys. Kain na. Ito yung lamas namin guys. Yan lang ang lamas guys. Wala nang pira guys. Wala nang pira pambili ng lamas guys. Terus eh. Okay. So, magluto na guys. Terus 12 na guys. So, let's go. So, ito na guys. Magluto na tayo ng kuransoy guys. Ito guys. So guys. Kunti lang yung edible guys. Ayan guys, konti lang yan guys. Para yan ang luto sa lamas niya guys. So Hintayin natin mainit na yung edible yan guys. So what's up guys? Ito na guys, magluto na tayo ng kuransoy guys. Yan guys oh. Lagyan natin ng kunting mantika guys. Para yan lang yung mag-isa sa ano guys. Kasi kung naghanol ng mantika guys, dami sabaw ng kuransoy. pati na guys. So hintayin natin uminit yung ano guys, mantika niya guys. Ito yung ingredients niya guys. Oh. Ito yung mga lamas niya guys. Oh, ahos, bombay, loya. Adobaw na siya guys. Sili guys oh. Ampay kayong buhay tapang guys. So okay na. So una natin ilunod guys yung ano guys. Yung ang problema natin guys, luwag guys. Mang luwag. Oo, naluwag. Dali. Sili guys. Patay Dagdagan ato ayan oy. Kami kaya guys, si Boy kumagat. Hindi mo kaon guys, si Boy kumagat, talawan kay gili, sili. So, tapos na guys. So, ito nang hinihintay natin guys. Agad. Yung kuransoy, oh. Natin guys. Ito na guys, buksan na natin guys. Para makita natin resulta guys. So ito nangyari guys. Daghan na kayong sabaw guys. Yan. Mukhang sarap na. May birthday sa inyo ha guys. Pwede rin mo order na mo kuransoy guys. Hindi may kulot. Yan. So ito na guys. Buksan natin guys. So malapit na mawala yung sabaw niya guys. Lagyan natin ulit ng ano, mantika. Asa mantika? Likian yung tuyo. Paikutan natin ng mantika guys.
Ano sa ulam? Yummy!